Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna nabi ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahum hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innallazina kafaru sawa'un alaihim
bihim wa ala sam'ihim wal ala absarihim ghishawatun walahum azabu azim azabun azim azim sadaqallahul azim. Orang asli Pemuka Askia sekarang berapa tahun? 5. Pemuka Askia kampungnya di mana? Kampung Pulau Lagi. Kak Askia kelas berapa?